donc e nder ɗum ɗen duuɓi ɗon fof ko golluɗa radio arɗa ha télé ha hande ko fewnuɗa ɗo ko honɗum apportant ma ko honɗum heɓuɗa e mum d'accord tawata hande a nisaɗe ɗo golle ma radio ha e télé ñande go mi jooɗino min tiguiri min wawi c'est ça mi perdi temps am quoi parce que gila mi fuɗɗi wadde émission radio ha télé en fait caméra o mi perdi piiji boyi mi yewtidi e jaatigui jon star jo molanaɗo ɗum ko hombo mo enne Diallo Thierno Mamadou DTM tawi meɗen expliqueude min e makko après ɓay min nimo ɗum woni la meedi je est ce que ya mijitike seeɗa min ni wawi mi mijitike o woni no wata regrette jamais ndeysaan kala ko waralima kon ƴoynete a famine hande min e buy partenaire ɓe hara simi rawano e radio ma télé no men andidiray noon no welata fi mais à travers la radio et télé on udditi dambugal molanangal ɓe waɗi découvrir ko hombo woni adra hara wona adra mo ɓe haynoto on ka écran namo ɓe nanata on ko adra yewtidaɗo on wulideteɗo fi business on adra ka hoolare e ka jikke e ka teddungal radio on waɗi udditani miɗen ɗon dambuɗe woɓɓe goo ɓe haynoto on tigui o fait ɓe sikka hara piiji ɗin fof no timmi hara ko sutura ka aduna ɗo noon ko honɗum woni ko jari ko honɗum woni ko duwa torede tagaɗo kala ko honɗum toroto ko yo Allah ɓeydanmo sutura par ce que hay sa woni multimilliardaire jo a surraki Allah o kalima sutura a wirtoto ɗum a heɓata ko yonuma donc radio et télé apporti lam piiji bus hande miɗo jombi miɗo mari ɓiɓɓe anno jangude ɗo miɗo mari des relations ɓe tawata franchement jikke e teddungal e hoolare miɗo mari business ko tawata wona radio et télé tum mi konti exact a faami hande ara si mi yaltika radio mi yaltika télé mi acci wadde ɗiɗo piiji koy haɗata mi wurna ɓe guure am machallah a faami donc haray komi wawi jabade goɗɗon sengo radio et télé apporti lam piiji bus a darni e mum bon ɗum ɗon fof je préfère mi répondre hallan haysi ko awa haysi ko mogu soit innalan ko Dakar ɗo darnuɗa ma ko laguine par ce que la fala andugo si a tawi a darni mum no Allah no suuriran ɗo par ce que yiyay la plupart golloɓe ɗum ɗo hara hay ɓe heɓali terrain e mum galle e mum har fus ko yuɗaɓe avantage e koko ɓe golli ɗo a yirataɓe iɗa andi compte jama on faljata nam a jokkay ɗeɗo golle ne haɓɓitoɗa ko si a o joni komi dijejo mi wakkiloto mi organise concert ma mi waɗa joni des soirée ma mi organise ɗo sifa ɗin ɗon piiji a faami si ɗin ɗon piiji marsiralima ko karan avancirta ok hara ko ɗin ɗon piiji ɓe basi ko ɗum ɗon basiɗa joni noon à travers la radio on e télé on ɗo wawma hokkude contact entrepreneur ɓe par exemple ƴetten exemple e Sangomar ma ɓeɗo heɓonde contact jikke e teddungal e peewal wona hakkudeji mo confiance naata par ce que aduna on ɗo ɓurɗomo marde jawdi on komo yimɓe ɓen ɓuuri hoolade on iɗa andi ko honɗum woni fayda espèce ko tawata no disparaît sude e aduna on no fayda no lannude non ko neɗɗo haldideteɗo hunna ok hunna ahadi fayda gasi wola no noon wo jamanu men si hewti Allah jaɓitay ɗin ɗon piiji fof ok a faami donc si ɓe anda un animateur si Allah hokkima joni woni porteur de voix ina wawi profitude à travers ɗum ɗon heɓade relation par exemple sifa ɓeɗo ni gollidon hara ay naali masimi waɗi concert masimi waɗi ɗo événement to masimi waɗi soirée mais yewtide par exemple kono wallirton mi heɓa ɗo boutique walla mi waɗira ɗo min kadi hara au fait mi ukkito e business on hayso komi yoɓir min kadi ma ko honno wallirton mi woɗin tic tac ji noon par ce que kono si ala
confiance et diamant non ça holla les confiance on parce que aya photo a si oui no falja que ce soit artiste ou DJ d'accord si woni animateur ma si woni artiste piji di yombirana be cende go konto piji di woni be hoyrande par exemple sa woni joni nantudo inde hara rewbe buy c'est-à-dire wonante facile fiya aborduɓe a famine si quoi kele rewɓe ɓe no arde ma ina adrano laaba adrano no style ma ko télé no welalan en fait ɗum ɗon fou piiji ɗi wawɗa calculde e nder aduna ma on heɓa objectif a famine par ce que star ɓe ɓurɓe janɗude mi nanno star to janono explica o inna c'est à dire kala suutiɗo e ma si hewtima ne succès ma on jutata dittiam explique ɗum ɗon non mais ça dittiam des grands comme Youssou Ndour d'accord merci a famine donc ko yo on tigi limite kono noon ko ɗum ko piiridugol e ɓernde nden par ce que namo ɓe wawi ɗum ɗon ayi goore labande no yaltita ɗo ne sappenniyamo yarande dari ay neno ko yimɓeɓe waɗima ɗum ɗon kere ko non ne ari tum en fait abordima sa rentaki au fait ko faucheji ɗi tawata unoto nder toon sa wattana kon nana mara c'est trop tard a faami donc woɓɓe goo hara ko rewɓe yimɓe sa wattana liili kono andata hawkoɗa si a renaki ɗum noon rimanama piiji ɗi tawata joni kalete e piiji ɗi d'accord a faami donc haray jaman koye wattan yiɗi anden enen wonɓe ɓen ka téléji e ka radio ji wona sen waɗi tun des événements walla si faɗi ɗon wawɗen profitude heɓen avenir men o kono ɗe wawi kadi profitude waɗiren ko waɗeten comme professionnel yaagal jikke e teddungal wona hakkude men e yimɓe ɓen e wawa e avancude facilement hara en tampani à part en ɗo golle honno wonɗa wadde bon adra mi nima komi styliste ɗum je suis un grand couturier à part ça miɗo mari business ko tawata au fait mi waɗay miɗo mari place ka tawata franchement si mi fini mi dawa e ton place boutique ou bien Piji ka buy place no no place no no piji buy anduɓe ɓen no anduɓe dag ay mi nala fala andugo ko ɗum lallandade adra no wodi piji je voudrais savoir hara mi anda mi kadi ko honno non mi yiɗa mi en fait mi cosmétique boutique Orange Money Wave bobo ko multi service piji guslan wadde waɗay business donc business sa hewti homme d'affaires a taway toon machallah piji bus ko tawata vraiment hiɗe wawi faltodirde e mon sa ari adra haalanan ɗo mi anda kono mi yarata toon non ilan ɗo ilan sacré cœur ɗo ilan donc a haalnelan placement o réellement mi anda so tawi min place sanno toon hara komi hetto jiɗino nder non Allah no seedi sa ari en yewtidenayi donc du coup ko sacré cœur yoni donc place o jaraɗen expliqué ɗen détail non toon sa ari ɗum ko business mi watta déjà ɓeɗo fof ko kaka nder business tawa ok joni noon toon ɓaya ni lan la falno andude si tawi a darnimo mais finalement en ni ɗum no yen accu ɗon